nyalo bazalwane sitawulandzela magedla mina ngilambamali tiya ngetiya letintfo ezisinyuka kuya nakalokho bazalwane bekangeke bese juju so uyachamuka ke so uthi ke nyalo ke self care sesiletulu bazalwane so nyalo sitawungena kumake mbamali singangeni bazalwane ngiyacela lokuthi ngigcizelele ukuthi ngiyacela lenzaba yalomshado la khuluma ngawo make mthethwa singayithathi kancane iyasilimata sibantwana iyasilimata kakhulu sibantwana and inkinga kulokhu sisuke singeke sikhone kutakini and inkinga tonke letinkinga lesesibala sithi sibangele ama depression nyalo ngiloko ukuthi kwathi nakwendeka nako kubantu ngathi nqumela mina ngingakhulumi namuntu uthi angikufuni ke mina lokho lapho sengidilimente because noma sekuqhamuka bani uthini ingcondo yami ibambe ukuthi angifunani nje nendvodza letangiwashisa uyabona ukuthi ngidingumele kude nalong informile sivele kahle kahle ku wrong into kwasha kwamaka washele baba iqhamuka social media ithi sitawuxosha sisi utakwenda mos anti siyambhadala mos utabese sowentana nani point la libeka komake mthethwa lemxoka kunalenye video ngeke ngayibona lethi men will always choose respect over love angathi noma kuliqiniso but ikhona bobaba labavumako so batasichazela kahle ngale nyanga yabo baba so wena na utawutana lokuthi nyenye men will choose respect over love uyamhlonipha yini lo muntu baya utawungena gogobuza kulendzaba leyo yakuthi siphila njani ekhaya bazalwane but nje ngitama lokuthi ungadivorce kakhulu na una 14 years uve ngazuzayo sekukhulu nami lento utayiqala nyalo uhloniphe because uhlonipha utakufaka nyalo amen so make mbamali bazalwane utasithathela sihloko lesikhulumisa kuti presenter kwethu njengabo make bakusasa utasicala nyalo lokusese mantombazane kuthi nje nangiyintombazane ikakhulu lengena kulomnyango lo wasesontweni kugazakele ukuthi ngikhanze ngipresenter njani ebantwini ngendlela lengcoka ngayo aphinza sithinsele nakubomake ukuthi sengimakeke kugazakele ukuthi ngigcoke njani amen haleluya sanibona bazalwane emini egameni lenkosi Jesu ngiyabingelela ngalekhethekile ngiyanithanda bazalwane ngicela kubika yemaKristu siyabonga amangenelwazi ngikwati ngaleka praise team so namuhla nje ngethusile siyabonga sisi siyabonga kakhulu liningi laletinto lenginato I'm so very happy ukuthi so udithinzile yebo betingekho ehlangothini lwangakamba but njeke ngiletinto bengidiva ukuthi uyabona nangabe abantu abasha bangatithola bangasitakala so siyabonga shemu bazalwane siyabonga kakhulu inkosi esibuseni kwakhiwa bomake bakusasa etinfombini tethu haleluya siyanibongela etinfombi thina kunetinto lesingatifundzanga sadikhanza nje sowumake but sengimake but khona lapho ungathi besingcono thina kunani ngalokuguga kwalemuva ngathi besingcono haleluya ngisacela kunibuta nje abantu babami ukhona yini longavuma manje nje lona 15 years upwards avume ukusikhumulela edela abe nje ngcono edela ukhona yini longavuma ngeke nivumeleni yini wena lingavumi ngibanje lo ngaphakamisa semabhama linekhona mina kumala ngingcono yini ungakhona lalelani ke bantu babami ngicela kuniphendulela bungcono bemuntu bulihlazo bungcono bemuntu lomdala ungibabe ungimake ungisese bungcono nje phela abazalwane kadzeni uNkulunkulu nakadala umuntu wambeke esimini yase-Eden ngidawuthi nje ngeke ngicoce ngikho khona kwatholakala umuntu usekabekela icembe adivalile asabona ukuthi unjani asabona lihlazo ukuthi hawu ungcono haleluya bathi thina bantu babami sasibendelane lobungcono lesibendako angathi topic yangakami ngiva ngathi tintombi sometimes titawuhle tiva ngathi nimvile mababani sibesikazigudla hayi no madoda angigudli umuntu siyakhuluma nje siyaxoxisana kuthi lengamgudla thina
esitolo boyayothi nawuva kushunyayelwa ube sokuthi bengisesikolweni shothi ligijime linkhanze ngisesikolweni bese funa bese uyakhwesha ngibalekela lenzaba yegudlana bazalwane ngoba bese nivunga ngathi nimvile hayi bese bagudla mina no angigudli umuntu ngiyacela bhuti wandile usifundzele kubase Korinte 12 verse 1 wonke bese verse 2 ngithathela nje B phela ubase A phela base Roma 12 verse 1 bhuti Ngakho-ke bazalwane njengoba uNkulunkulu ube nesihawu lesikhulu kangaka kithi ngiyanicela ngithi nikelani imitimba yenu ibe ngumnikelo lophilako nalogcwele naloyemukeleka kuNkulunkulu leyo-ke kuyona nkonzo yenu sibili ningalilingisi lelive kodwa niguculwe ngekwentiwa kabusha kwengqondo yenu. Lapho nje bhuti vula lo 6 thanje phecu 6:19 Asengikhulumise kwemuntu ngenxa yebuthakathaka bebuntu benu ngithi njengalokunake natinikela ngalokuphelele kuthi nibe digcilite manyala nekukhohlakala lokukhulu kanjalo-ke namanje tinikeleni kuthi nibe digcilite kulunga kube kungcweliswa kwenu. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Bantu labasha. Ngiyacela abantu bami singalilingisi lelive. Mana nje sehluke. Sende njani bosisi nabobhuti. Angifuni kunishiya although sengivile ukuthi liyetalanga lenu. Mase nigcokela amabhuluko sekala. Futhi ngibeka ka abala ngendaso nje ngicabanga ukuthi kugcina sekuba ne-BVD sekuba nje style lithi live la uNkulunkulu namuhla bazalwane lemitimba yethu asiyingcwelise njengebantwana bakaNkulunkulu singabi ngcono kunelwemi lolukhona lolukhukhumeta emantombazana ethu la ngaphandle uthi nakahamba agcoke lilegini agcokeni bazalwane lilegini niyathi ukuthi yini legini thina sikhule kungekho sikhule kunema-pantyhose nawo kunema-leggings angisho ukuthi ningawagcoki but wagcokeleni like nangigcoka ilegini ngiyigcoka nani niyangiva bazalwane naso ugcokele legini wase sewubuyisa ithopu lela ngendasi ilegini hawu bazalwane ngithinte mina ke bebe khona lo sukumako asimelela asiphumulele kubebede bathi nikukhumulelelani live egameni lokuthi ngiyakhona kandinda AEC ebazalwane kunayina into lebuhlungu noma ngabe ukhona kandinda noma ukhona kuphi bathi kunana into lebuhlungu lethi nangabe kuthiwa mahamba amali walapha eAEC ugcoke kabi kuthiwa ngingabazalwane balaphaya so siprotectele nje abantu bethu yigcoke ilegini kunaleti impahla lokwenza ukuthi ngetulu sowugcoka ithopu lenze phela ngoba ugcokele legini ngoba ngeke bese sengithi yekela legini niyathi thina phela ndawuthini lo gogo lo akakhumbule ukuthi besingekho ngesikhathi sakhe isikhathi sethu lesi no bazalwane noma ngabe isikhathi senu but asitihlonipheni asigcoke tembatho latawuthi uNkulunkulu nangabe akubona athi perfect athi ugcoke kahle niyangiva bazalwane sigcokeleni bantu bethu nani bomakoti ngiyabonga sisikuthi uthite angene nani bomakoti ave kubuhlungu phela ngithi ngabe usuku ungakaqedini kahle ngale ebusheni Tokani nani nikhombise ukuthi sewuthethwe haleluya kunamabhuluko lagcoka lamalanga agcoka kusese agcoka bomakoti
kuthiwa married liba nembobo nje lawo ngithi xolisele abantu bami ngathi ningemva ngathi khwalo ngokudlabo kude ngambona agcokele ibhulungu nangabe linalembobo la nithini ukhanze umuntu uhamba nabakwakhe neboyfriend yakhe wena uyothi ukuthi kwaye neboyfriend yakho uyayihalatisa phela nase ugcoke sekunembobo la uthile live alibone lokumele kubonwe iboyfriend yakho ngiyabonga sisinolwazi khona indzaba lomthinzelo na bengifuna ngena kuyo yebo makoti letinto leti ngishito lokuthi bagcoka bese sebayadumisana le hathelo sisiloku sex man nabahamba lemadolobheni bendele ubungcolo yibani sex emakamelweni hayi eveni ngiyakhuthada ke lemakamelweni angifuni kungasho lemakamelweni ngiyanikhuthada because akusisebenteli thina siboma ke benu uma ngabe senehlukene nehlukaniswa ngokuthi wena sowuholi kakhulu lekamelweni ugcoke uyathi ukuthi ngigcoke kahle manje ngaze ngadidumisa niyawathi lama gowns lawa niyawathi mos lapho angikhulumi nabo makoti kuphela nabo mama nje labadzala igown ikanzi ihula so uyafika babuya emsebentini sometimes emsebentini usebenta ngaboma khabeni ngabomanyolo ngabosemeni udziniwe uyafika na umelekelele neduda mhleba kusasa kulaba ngangawe uthi ngale lokhu kupita nje ndanda umcoca kubangani ukhuluma lawo makoti nawo nabomama usho ugcoke nabo lokuthanyela umhlabathi ulibeke ngesembaba sisiwathi akube kufishane ngiko nami ngithi nangabe bantu abethu ubobuya nje unyuka ubele nangabe utawuthi ugcoke lelegini yakho kwawadunyiswa umuntu le emashangana yadumisa nabatheka sisibeni sex ubobuya uva lokuthi umhlazisile uNkulunkulu yabazalwane eBhayibhelini noma ngingasho ukuthi eBhayibhelini umuntu ngemuntu unengelosi yakhe iyareport ekhaya ezulwini iyareport lokuthi zibanibani ngafunza ukuthi lengelosi nangabe nendele ukuba sex for umhlaba nendele umhlaba iyatimboza na iyakubaba enkulunkulu yesaba kureporter lento lo yendile wena makoti wena muntu lomusha iyesaba lokuthi kodwa ngiyawufike ngithini kubaba enkulunkulu ngiyawufike ngithini kubaba enkulunkulu ngoba lo sohambile wayovula sibaya seyise ngathi ngiyawufike ngithini kumele report ukuthi namuhla lona wendele so ngithi mine ngalesikhathi bathi de wena nedolobheni bakudumisile bathi sex ubokwadi ukuthi lengelozi bengiye ngithi nangabe siyasifundvele ngilalele ngigadze tick kukulula bazalwane ukuthi lungisisa uyalalela nje noma umfundisi mela uthi okay tick sayidi ndanga bakho wrong la uthi wrong khona hamba uyolungisa niyangiba abantu bami uNkulunkulu usigade sebantu abakhe njengaloku mangabe bakubuta uyasho uthi ungumfana waNkulunkulu fakazeleka ke nangetembatho takho kokuthi vele umbathelo kokuthi ungumfana waNkulunkulu ungaqhamuki nje uthi ungumfana waNkulunkulu kodwa bathi njani ikhona indzaba yakho umfundisi wami ngalelinye ilanga wathi uma ngabe bashayela icingo ngo-12 ngesonto khona lokukusho lokho kukhomba ukuthi abakwati ngoba umuntu wathi
sengithwele bani sangithole emoyeni mina nje ngesonto udo ngangishaya nga12 uyadayipha bathi sengithwele ngeke ngisamthole emoyeni so abantu bethu sithi entoni khuthata tihle letinto fashion letinye tala but ikhetheni fashion yenu ikhetheni fashion yemphana waNkulunkulu ngiyabona mina bazalwane nalokuthi letinto ngithola kuphi lapha ku TV kunabo magitsa ngcono naba lathi ibhuti impilo asingabe dayelini niyakhumbula bashayiba ngcono labantu lapha TV kusasa so yothenga lokho wena uhambela live laNkulunkulu uthite umfana waNkulunkulu uNkulunkulu uyakudiscipline bese uva ngathi kunebantu labakuloyabo utiloye wena ngaloko ukuthi uhlambalate uNkulunkulu kufunziwa abazali kwathiwa imitimba yethu ilithembele asilingcwelise phela lethembele asigcokeni ungibhudi ungisizi but gco sekuthi kulumela kakhulu ke lapho sisi naso uhambela live ngcono uyintombatana kuyesabeka sengiyabona nje abazali bese kuthiwa umuntu ontombatana waleka make mbamali niyayiva lento leyo niyeva ukuthi sengikhuluma kabuhlungu because vele nongculu batakusho ukuthi wakuphi batawubuta usherenkini labangakholwa nje abafana bagcina sebakhuluma nje bodwa bathi asenginitshele sisendlini yaNkulunkulu kunana ingoma leya kahlatshelwa ngo Timothy yathi buthakathaka bemadoda kuvedwa kubona eveni laNkulunkulu bantu bami kuna David lebeka inkosi emadvodza onke lithi leBhayibheli emadvodza onke beka sempini uyasuka umfati wa Uriya uyogeza angathi ngeke umuntu asibakageza lo mfati ngoba mina ngathi ukuthi kugezele endlini ema-bathrooms no yalogezela nje niyabona mos uyasuka ubabathe inkosi ngiyajabula lokho ukuthi akusumuntu kazana nje inkosi but yathatheka ngebungcono baloya mfati yathatheka yaze yafika la ilala naye yaze yafika la lokulala naye kwemitha lo mfati wemuntu bantu bethu msani kubalinga abantu besilisa bayalimala ngalesikhathi nigcoke lokunetimbobo la bayalimala sike safundisana nababo makethe sathi inongwane inkaba yashanga la kini itolo bengimathapha umbonile intombatana agcoke into lela wasosogcoka lokula yonke le party le ingakagcokiswa ifakwe le nongwane kunecici never kambe kube nganga break imoto ngamvusela ngambuta ukhondapi abeta ngitshela unalo libandla but inongwane ihledi ebaleni uthite make nolwazi ngiyakujabulela sesiloko correct uthite make nolwazi nangabe sihamba siyale asikhipheni singabi holy nala kungasekafanele khona asambeni siyohleka siyojabula emagroundini but muso thina ngabe uhambalana naphumulana nolwazi vela ngabheki ngamangala sisina ngakhanza ugcokela esidiyale egroundini but likhona letinto nalamabhluku akhona lalela ukuthi ubukeke kahle niyangiva abantu babami hayi lokuthi sawutawusaba nekukhomba ngaloko ukuthi sawuvete lobungcunu bakho akusibo bakho kusho eBhayibheli lathi akuthiwa bakho baphumulana lobungcunu kodwa nangabe sowuya ukukhomba leka somhlolo sowuthabele njani so bantu baba gcokani nihambe nebantu benu nemukeleke uthi ngale ngiyacela kumsheshela kwegcina mphathise ngiyacetha uthi ngayelanga umfundisi ngalalela umfundisi nje wathi kuyenteka abantu abethu nandawushada sinifake umlomo sibomake sifike la sithi khona indvodza iyadla iyaphekela fine iyadla iyaphekela but mbuke umuntu wakho manje ukuthi uthanza ini
Lomunye ngeke kudleke uma ngabe babe kunene babe mholi. Ngathi ngeke kudleke nje babe kunene nangabe ngala. Ungahambi kahle. Ngiyabona kambe. But ke ngicela kubesa kakhulu ngawe ngcebo. Kuthi nangabe ngala ungahambi kahle. Awukho happy. So uyafika endlini akuhambi kahle ngala. Uthi make mkhokheli yeba bela indlu sithi eswayi sithi eshubhela yathi nje nearomati incane. Yena bakithi kanzi ngala sicacatha tandla la ebandleni. Wena make mkhokheli usuyobika ukuthi kubabe kude eswayi. Yebo kude eswayi. Bathi ngibona umuntu wakho ukuthi usele ngala. Bebakhuluma abantu bami ngokuthi uyayiluza imboza so uyitholile iyinhle uyiluza noma ngabe yakholwa kunetimvo nayo lenda ukuthi iwe kuyo aqhamuke ngicela kubekisa ngawe esijimu ngeke utonze sisi aqhamuke esijimu athi yengceko uyathi ukuthi ngala ma keyboard la ngadlali kahle bengineliso athi ngibiso mntanami athi mina bengibona ukuthi sinikelise sente so nami nginayo imali enginayo ebhange nangingafaka lokungaka setawubalula athi ncebo asingabona ngasitha phela singabe ayende esijimi abuye ama keyboard adlale niyake ngabazalwane phinze futhi emalangeni alandzelako phinze kube nenki uphinze uchubeke uthi lo mfana lona udzatshukele isicathu yabona lethi mayina nje udimpike ngalesikhathi somuntu adown ngala aphinze aqhamuke lo mfana athi ncebo bekungadlali endlini yaNkulunkulu ngibona ukuthi nokuthi yemake niyabona ukuthi what next umuntu waNkulunkulu naye lo ugcina sokuthi kambe lo bhambo lwami lolu noma ubhambo lwami nani ngithini bantu bami nitawuluza imbambo tenu ngenxa yokuthi animtadishi ukuthi uthanza ini niyangiva bantu bami nisetawuhamba niya lemendweni labantu enhlala nabo labo babe bake batelwe batali niyangiva mos bayabathanza kodwa umuntu angamthanzi umntana wakhe langamthanzi unina langamthanzi uyise ngixoxele isitori sami sigcina ngicobile lesina ngiyenza ngiphakela maketala ngimkhanzile ngiyamphakela maketala kudla ngiyamnika indlu yamaketala neyami beyibukele uyafika bakwahlengiwe ufika ukubeka tema checkers akhe la estupini uya lapha ngimake ufika lapha ngimake ugwabula sawubona emake ugwabula sitsha sakhe ladlela kuso ukhanza kudla kude pheli dlela umuntu omdala kwaphela uyabuya kimi uthatha sitsha sakhe bengumphakela sona uyosinika unina ngathi nawe baba hlobo gogo mango ngimphakele wena sowutawudlala athi womba manje ngithite ngiyaya lapha endlini ngamkhanza cedzini kanzi manje bo5 kuyathi yoshabo 8 bo9 udaba njalo nomzalo oqedze kudla ngabo5 kanzi mina ngakutshela wena ukuthi ngilambile kwakusana naku kweflame nokwenda ukuthi nawungakakhoni kuyothotha wathi udawena la eflamini wendele mina make kudata mtshela kube bekungini ekongwane anahamba niyangiva mose nathi yangikhaphatha imphekele uyonika unina vele imthanza kwadelwa ngokukhuliswa kwamnadelisa wamenda konke hayi ngoba sakabone wena ukuthi akasesunini ngunini ngithini bantu babami dicapheleni siyaxolisa mphathi isikhathi sakho sibezincane otherwise idinenge letinto nginikwe ukukhuluma ngekugcoka but bese sekuba naletincakela sihambeni sogcoka sikhulani ukhule wadi ngeke ngathi mphathi ngisabuka lendzaba le ngafunda indzaba lemfishane ngidayixoxa ngafishane
ngafunda indzaba lemfishane ya Rebecca lebeka kumele okwenza kumntwana wa Isaka. Ngabusiswa ukuthi nangabe bam-engage lesiBhayibheli labamfaka lamaring letindandathu. Lesi iBhayibheli wathi lo ntfombadala lo Rebecca wathi nanginathisa wena wafika lona beka yomkhulumisa umkhanze sicojeni. Wathi nanginathisa wena ndawendlula nginathise nemakamera akho. Yebantu bami hena nithandzala abafana banebatali babo. Na unathisa lo mfana yendlula. Angizongiphatha. Yendlula unathise emakamera labanye babo sebane bantwana kwabona. Niyangipha. Babuka ngeliso longakulinaka lelismart babuke ukuthi ngabe lo mfana lo munye longadalwa umtreata njani. Niyangipha baba. Bese bayendlula babuka bonina njengoba sengitshelile. Kusibonina batreate kanjani. Nathisa i-boyfriend yakho nathisa kodwa sesi boyfriend semshadini. Nathisa umuntu wakho singani sakho losithandza kakhulu bese uyakhumbula ukuthi usikhanza siyacobetela nje. Ngesalukade sinathise naso. Hallelujah. Amen.